ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тилотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. дар студиё бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷлиси кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон баргузор гардид. таъкид шуд ки ҳизби халқии демократии Тоҷикистон зодаи даврони соҳибистиқлолии мамлакат буда, ҳимояи манфиатҳои халқ ҳадафи асосии ҳизб мебошад ва барои саодати халқу ободии ватан пайваста иқдомҳои шоиста анҷом медиҳад. гузориши хабарнигорони мо. 27 сентябр дар шаҳри Душанбе маҷлиси кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон баргузор гардид ки дар кори он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҷаласа натиҷаҳои фаъолияти дастгоҳи кумитаи иҷроияи марказии ҳизб ва кумитаҳои иҷроияи вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишвар дар 9 моҳи соли 2019 мавриди баррасӣ қарор гирифта. масъалаҳои дохили ҳизб аз ҷумла даъвати анҷумани навбатии ҳизб ва корҳои омодагӣ ба он ҳаллу фасл карда шуд. маҷлиси кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистонро раиси ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ намуда, рӯзномаи маҷлис дар бораи ҷараёни корҳои ташкилию омодагӣ ба маъракаҳои сиёсии интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва баргузор намудани конференсияҳои ҳисоботии интихоботии ташкилотҳои ҳизбиро ба муҳокима гузоштанд. масъалаи дуюм ва асосии ҷаласа даъвати анҷумани 13-уми ҳизби халқии демократии Тоҷикистон буд. зимни суханронӣ раиси ҳизб таъкид намуданд ки ҳизби халқии демократии Тоҷикистон зодаи истиқлоли кишвар буда, аз умқи ҷону зеҳни мардум реша мегирад ва он ҳимояи манфиатҳои халқро ҳадафи асосии худ қарор дода, барои саодати мардум ва ободии ватан саъю талош меварзад. зикр гардид ки ба кордаромадани ду агрегати нерӯгоҳи барқии обии Рогун ки чархаи дуввуми он дар рӯзи таҷлили 28-уми солгарди ҷашни истиқлол мавриди истифода қарор дода шуд, барои рушди иқтисодиёти ватани маҳбубамон Тоҷикистон марҳилаи сифатан нав ва рӯйдоди тозаи таърихӣ мебошад. хусусан дар сохтмони ин иншооти бузурги аср кормандони зиёди он аъзои фаъоли ҳизб мебошанд ва дар остонаи ҷашни истиқлол 40 нафари онҳо бо сипосномаҳои ҳизб ва дигар мукофоту ҷоизаҳои давлатӣ қадрдонӣ карда шуданд. пешвои миллат дар паёми соли гузашта ба маҷлиси олии мамлакат дар ин хусус таъкид карда буданд ки Рогун омили муҳимтарини пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва зиндагии осудаи мардум, яъне ояндаи ободи Тоҷикистони маҳбубамон мебошад. бинобар ин вазифаи ҳизбиён аз он иборат аст ки ғояҳои асосии давлатдорӣ ва давлатсозии навини тоҷиконро дар байни мардум тарғибу ташвиқ карда, на танҳо рисолати инсонӣ, балки мақсаду мароми ҳизбияро бо масъулияти баланд иҷро намоянд. раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки масъалаи дигаре ки имрӯзҳо барои ҳизб афзалият дорад, ин дар соли оянда баргузор гардидани интихоботи вакилон ба маҷлиси олӣ ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ мебошад. вазифаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди сиёсӣ он аст ки барои дар дораи қонун ошкору шаффоф ва тибқи меъёрҳои демократӣ баргузор шудани ин чорабинии муҳими сиёсӣ омода бошад. мавқеи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ҷомеа муайян аст, вале талош бояд кард ки ба василаи таъмин кардани ниёзҳо ва талаботи мардум, хусусан фаровонии маҳсулоти ғизоӣ, ба эътидол овардани нарху наво, фароҳам овардани барқу гармӣ ва муҳимтар аз ҳама ҳаллу фасли масъалаҳои умдаи ҷомеа ва расидан ба зиндагии шоиста ба маъракаи интихобот омодагӣ бинем. масъалаи дигаре ки раиси ҳизб ба он таваҷҷӯҳи махсус доданд, пешбарии номзадҳои арзанда ба маъракаҳои интихоботи оянда мебошад. албатта дар сафи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон чунин шахсон зиёданд ва мо бояд беҳтаринҳоро барои 5 соли оянда интихоб намоем ва бо ин роҳ раванди таҳияи қонунҳое ки барои пешрафти кишвари азизамон Тоҷикистон мусоидат менамояд амалӣ созем. ташкилотҳои ҳизбӣ низ вазифадор гардиданд ки ҷиҳати дар сатҳи матлуб шаффоф, озод ва демократӣ баргузор шудани интихобот омодагӣ бинанд. аз ҷониби раиси ҳизб таъкид гардид ки анҷумани навбатӣ дар моҳи декабр баргузор карда шавад. баъд аз суханронии пурмуҳтавои раиси ҳизб, аъзои кумитаи иҷроияи марказӣ ва ҷонибдорони фаъоли ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, аз ҷумла Раҳмонзода Абдулло, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон,
сатториён матлуба раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти суғд, ҷонибек қозибек раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, Дадабоева Гулхумор директори коллеҷи омӯзгории шаҳри Хисор, Раҳматҷон Маҳмадов раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт ва Ҳамидиён Илҳомҷон муовини якуми раиси ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан баромад намуданд. дар ҷанбаси кори маҷлиси кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки ҳамаи мо бояд як нуктаро ҳамеша дар хотир дошта бошем. узви ҳизби халқии демократӣ будан ҳам ифтихору шараф ва ҳам масъулияти бузург дар назди халқу ватан ва сарнавишти ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёди Тоҷикистони соҳибистиқлолӣ мо мебошад. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. Тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон рӯз то рӯз вусъат меёбад. дар доираи чунин бунёдкориҳо дар ҷамоати деҳоти Аличули ноҳияи Мурғоб бо ибтикори соҳибкори ватанӣ меҳмонхонаи замонавии дуошёна мавриди истифода қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар замони соҳибистиқлолии кишвар симои шаҳру навоҳии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо бунёд гардидани даҳҳои иншооти таъиноти гуногун ба куллӣ тағйир ёфтааст ки аз дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати рушди минтақаҳои дурдаст гувоҳӣ медиҳад. дар баробари ҷалби маблағҳои буҷавӣ ҳамчунин аз ҳисоби сарчашмаҳои дигари маблағгузорӣ корҳои ободониву созандагии вусъат дода шуда истоданд. дар доираи ободкориҳо ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 чун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо иқдоми соҳибкори инфиродӣ аз ҷамоати Аличули ноҳияи Мурғоб Распай Асадманбеков меҳмонхонаи замонавӣ дуошёна бунёд гардида мавриди истифода қарор дода шуд. дар рафти сохмони бинои мазкур сокинони маҳаллӣ ба корҳои сохмонӣ ҷалб карда шуда, он бо сифати баланд ва тарҳи муосир бунёд гардидааст. ин соҳибкор аз ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирии соҳибкорони ватанӣ дар самти бунёди инфрасохтори сайёҳӣ изҳори сипосу қаноатмандӣ намуда, минбаъд низ саҳмгузорӣ дар вусъати корҳои ободониро ҳадафи ҳаслии худ қарор доданд. бунёду мавриди истифода қарор додани чунин биноҳои хуштарҳу замонавӣ аз сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма гирифта гувоҳи саҳми соҳибкорони бонангу ватандӯст дар амалисозии яке аз ҳадафҳои муҳими давлат ва ҳукумат эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба ҳисоб меравад. зикр гардид ки ҷавобан ба ҳама дастгириҳои пешвои муаззами миллат дар самти рушди соҳибкорӣ дар раванди созандагии ватан ҳар як шаҳрванди бонангу номус бояд саҳмгузор бошаду соҳибкорони маҳаллӣ чунин иқдомҳои созандаро дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳо ба роҳ монанд. сокинони ҷамоати Аличули ноҳияи Мурғоб дар навбати худ барои дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ изҳори сипос баён намуда зикр доштанд ки маҳз таваҷҷӯҳи беандозаи роҳбарияти олии кишвар ва вилоят аст ки ноҳияи Мурғоб давоми чанд соли охир бо бунёди чандин иншооти маъмурӣ ва маишӣ симои худро комилан тағйир дод. мавриди истифода қарор гирифтани чунин меҳмонхонаи муосир бо хизматрасонии сатҳи баланд аз як ҷониб ба ҷалби сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ ва рушди инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ ва аз ҷониби дигар ба то рафт ободу зебо гардидани як гӯшаи кишвари соҳибистиқлоламон мусоидат менамояд. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва бахшида ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи деваштиҷи вилояти Суғд зиёда аз 320 иншооти гуногун бунёду навсозӣ карда мешавад ки зиёда аз 80% онҳо дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия ҷойгир мебошад. гузориши Мазбути Бубозода аз ноҳияи деваштиҷ. ساکنان 173,000 نفری مرکز ناحیه و 7 جماعت شهرک و دهات ناحیه دوشتیج امروز به بنیادکاری و سازندگی کمر بستند. اهالی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جهت با دستاویزهای ارزنده استقبال نمودن جشن مبارک 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با آباد و زیبا گرداندن ده و روستا بنیاد و ترمیم راههای اهمیت محلی داشته و پلهای نقلیاتگر شغل می‌ورزند. این عمل شایسته در دهه متر جماعت دهات وحدت ناحیه دوشتیج گسترده راه اندازی کرده شده است. در این روند ساکنان را صاحبکاران ورزیده محلی دستگیری همه‌جانبه دارند. امروز صاحبکار بانانگ و آر اورنبی خواجه‌اف از حساب فایده صافی از صاحبکاری به دست آورده
و پسنداز مادر مشفق نوربیبی خوجایeva که به نیت ادای مناسک حج جمع آورده بود پل کلان نقلیاتگرد مرکزی دهه متر را و درازی 20 متر و پهنایی 5 متر با خرج زیاده از 100,000 سومانی بنیاد و به خدمت ساکنان پیشکش کرد. ذکری به مورد است که همه ساله ساکنان برای حشر کوپرو بنیاد میکردند و سیل کلان اولی بهاری آن را شسته میبرد و مشقت سنگین را بر دوش اهالی زیاده از 5,000 نفری دهه متر میگذاشت. صاحبکار اورونبک خوجایف پل نو را با استفاده آهن و ساروج بلندصفت محلی بنیاد کرده رنج همدیهگانش را به گوشه فراموشی انداخت. این اقدام نجیب صاحبکار را ساکنان زیاده از 100 نفره محله حصارک دهه صمیمانه دستگیری کرده با خرج زیاده از 50,000 سومانی پل دوم را در بالای سوی کلان دهه بنیاد و مورد استفاده قرار دادند. مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و مهمانان اقدام بنیاد پل‌های معاصر و راه‌های کلان نقلیاتگرد را ادامه سیاست آبادگرانه سازنده راهبریت عالی مملکت ارزیابی کرده ساکنان خیرخواه و صاحبکاران موفق را با سپاسنامه‌های مقامات محلی حاکمیت دولتی و تحفه‌های ارزشمند قدردانی نمودند. در جواب غمخوری‌های بنیادکارانه و سازندگی پیشوای معظم ملت در دهه ما هم رو به آبادی نهاده ایستادند. در همین دهه از طرف 3 مادر که امکانیت محدود دارند 4 پل بنیاد شد. از طرف شریف مرزا 500 متر اطراف آرامگاه دهه را با 1.5 متر دیواری بتونی آباد کردند. از طرف حاجی محکم یعقوب برای 300 نفر خواننده مکتب زمانمی بنیاد کرده شد که این اقدام ها من بعد نیز دوام می‌یابد. هدف چهارم دولتی اعلان کردن استراتژی صنعت کنونی با صورت مملکت اهل مهنت جمعیت دارای مسئولیت محدود سپیتامین ناحیه دیوشش را نیز روح بلند گردانید. در روزهای تجلیل از 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راهبریت و کارگران این کارخانه استحصالی اقتدار استحصالی تجهیزات را بلند گردانده جهت در یک سال استحصال کردن تا 100,000 تن آهک را دورنما انتخاب نموده امروز کارهای وسیع‌کنی کارخانه را آغاز بابرار بخشیدند. فعلا فعالیت کارخانه کاملا توسط تکنولوژی حاضر زمان الکترونی اداره کرده می شود. در حالت پیدا گردیدن نقصان تکنیکی هنگام استحصال و یا پس شدن صفت محصولات تجهیزات معاصر بانک خطر میزند و رنگ چراغک نظارتی دیگر می شود و متخصصان از پی سری وقت برطرف نمودن نارسایی می گردند. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. در شهر بختر تحت عنوان استقلالیت نشان برجسته پایداری دولت چاره‌بینی سیاسی علمی و فرهنگی دایر گردید. در این چاره‌بینی اوید به اهمیت استقلالیت دولتی در رشد تاجیکستان و دستاوردهای ملت تاجیک دوام این سالها ابراز نظر کرده شد. گزارش خبرنگاران ما. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بختر در همبستگی با شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر بختر و دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو همایش سیاسی علمی فرهنگی تحت عنوان استقلالیت دولتی احیاگر آرمانهای ملی را برگزار نمودند. طور اشاره گردید 28 سال باز تاجیکستان صاحب استقلال و مردم شرفمند و صاحب اقبال تاجیک در پرتو خورشید تابان استقلال گام‌های استوار گذاشته مرحله به مرحله دستاوردهای بزرگ و شهرتیار در عرصه تاریخی را کامیاب می‌گردند. صاحب استقلالی دولت تاجیکان صحیفه نوی تاریخ ملیت تاجیک را گشود. در این مدت تاریخی نچندان طولانی مقامات کارهای داخلی به یک دستگاه با اعتماد و کفالت امنیت مردم کشور و فعالترین ساختار قدرتی دولت مبدل گشت. طور تأکید کرده شد 28 سال در دوام تاریخ مدت بیش نیست، ولی در این نزدیک به 13 ساله جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان به اندازه رشد کرد که همردیف به کشورهای مترقی جهان دانسته می شود. دیگر برآمد کنندگان نیز اظهار داشتند که در این مدت نوگانی‌هایی به وجود آمدند که در تحولات جدی مملکت ما و رشد اقتصادی و اجتماعی کشورمان مساعدت فعال کردند. در جنبش چاره‌بینی به نفرانی که با شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر بختر همکاری دارند افتخارنامه و سپاسنامه‌ها تقدیم گردید. هنرمندان شعبه فرهنگ شهر بختر با پیشنهاد برنامه رنگین موسیقی خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برنامه‌های دیگر تلویزیونی تاجیکستان ادامه دارد.